अस्सलाम वालेकुम अद रमज़ान महोगे रोद हिफुमगे मिबूरा अलोकन निमाल मफहोगा अल्लाह सुब्हानहु व तआला उफाफाल कुरुमट्टका तकबीर किया उलुमट्टका मुस्लिमुन्न ईद शरो कुरावाफ मिवनी अदेगोतुं मि ईद बद्दल वीमा मुस्लिम मुज्तमा एग्ग एम्मे बोड ईदुगे तहनियात कियुमा उफाफाल कुरुम फेन्नन जहे शरो मिंगंडुगे तेरेगा एगोतुं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबी बेकलुम वेस ईद बद्दल वीमा तहनिया कियुवा उलुवा එබෑමි මස්සරුග කුරික අන්තත්තන් අමල්ත ගබෝල් කොරවාතෝ එබ්බක අනබ්බක දුවා කොද්දී උලවා තකබ්බලල්ලාහු මින්නා වමින්කුම් සාලිහල් අමාල් ඊදු මුබාරක් මිෆද ඉබාරත් බේනකෝ අදි මිනුනස් තහුනියා කියුම බේන කොරවේ හැම කොම්ම ඉබාරත් එවස් ඊද්දෝග බේන කොර විදානේ මි උෆා ෆාල කුරන් ජේ මුස්ලිම් මුජ්තමතකුන් මි උෆා ෆාල කුරන් ෆෙන්නන් ජේ हम एगोता इस्लामी रत्त जीन तेरे कोरवेंजे ईद दुआ ईद दुआस बदल वाकं एंगिंग एबजे अलगण मेंगे कुड़ा कुदिन्ना एम्मेहा मुस्लिमुन्ना अल्लाह सुब्हानहु व तआला फर्द कोरवे बड़ दयालुकम फहोगा ईद शरो कोरवाफवे मी तकरार को कोम्मे अहरगवस मुस्लिम बदल कोरा मुस्लिमुन्न गन्न एम्मे उफावे दुवस्त एगतुं केवमा बोयमगे कंतत्तं आ मिदवस्त होगा अल्लाह सुब्हानहु व तआला शरो कोरवाफे अदिमि ईदा गुळगिं उफाफाल कुरुमट्टका कोरवे कोम्मे कमकियै शरो मिंगणुगे तेरे कोरवेन्नाम एकमक सवाब दरुमदि बेन कमे अल्लाह सुब्हानहु व तआला कोरवे अलकमगे तेरे हिमेनिගෙන් දකමೆ मी ईद दुवस्तන් अहरमें दिरवा आला कुरंजे एगे हगीगी सिफागा इस्लामी उम्मतुगे तेरेगे एकं ओन्नंजे हे गोता